Ajde. Došli smo iz Beograda, udruženje Ćirilica, na ovo sveto mesto za srpski narod, pred spomenik vojvodi Stevanu Sinđeliću, koji je dao život sa svojim junacima za srpstvo. Svako vreme ima svoje junake. Ovde dole se nalaze kosti srpskih junaka koji su dali svoj život pokušavajući da oslobode Srbiju i grad Niš. I danas je vreme koje nije baš podesno za Srbe i za srpski narod. Naša braća na Kosovu i Metohiji vode borbu za opstanak. A mi smo se ovde okupili drugim povodom. 24. maja, na dan krsne slave udruženja Ćirilica, podelili smo priznanja ispred udruženja. Jedan naš član, najstariji među nama i po odluci upravnog odbora i najzaslužniji među nama, je dobio priznanje kao najaktivniji, najuporniji i najdosledniji borac za pravo da ostanemo ono što jesmo, da govorimo srpskim jezikom i da pišemo ćirilicom kao što su se borili naši preci za to, a danas mi nekako olako odustajemo i prestajemo da budemo to što jesmo, a prvi korak u tome je da gubimo to naše svojstvo, da pišemo pismom kojim su naši preci pisali, koji su nam ostavili da se i mi s njim služimo. Zato mi je veliko zadovoljstvo da u ime upravnog odbora udruženja Ćirilica iz Beograda, našem Željku Filipoviću iz Niša, predam povelju čuvara ćirilice za nesebičan rad i životni doprinos u borbi na očuvanju srpskog jezika i pisma. I za njega jedan mali poklon našeg Noleta, koji takođe, kad god osvoji neki turnir u svetu, nosi majicu ispisanu ćirilicom. Znači, veliki Nole i naš veliki junak Željko. Izvoli, Željko. Dobro. Da prekinem.